tua va ai mai fu ia ile tatou programe me lea fatalo fatu Samoa ia ia usa mau fai ngale avea fatalo fa foi ia ina ia uso nei lau fionga io ile lau fali to le fo ia mi se vora kamare ke le premier nga aka ri ka fakaro ia fatalo fatu li lua ma se lua alo fatai Samoa ia la suli mangi o me o ngatonu foi ia masin ia fatalo fatu foi le voto tato filoi i tato pokalana sports no alo ia au mo Parole. ia tatou tonu ia blue wave tonu fai mai al tatou sports tana no a Oi. mo ke u fai fonga u fai mo Ui, calo fa. E se fa carila, se fa carila. Se fa caro fa mo. Ya. Fa calo fa tu. Oi. Langa o le mga oia. Mera ke wa kui fonga o furu Langa no ke langa mga oia. Siata e. Ioi. Fa ali no. Ioi. Langa e. O sunga la foria fa kanga fa lo fu pero. O sunga la foria. Ah. Sa wala o fa caro fa le se mera le fonga Ya, de un fa caro fa cu le plus. Fa calo fa tu Hurricanes. Fa calo fa tu. Atalo no fali merko luane. Atalo fa tu sa mo no tapoinga. Nele chura fiafi. Yo le fo tato to e filo fo tato o kala me masani. Ya, wa nga yo tanonga. Yo e. Ia marto fa fonga mai. Ya, mo pepesi fulu le Hurricane. Oh, ma de mo. Ya. Wa fia. Yo le ko ki fia. Pa wa lo fa ngo nga te. Yeah. E mau ke le fai no mal plus. Ai. O lo fa ngo nga. I. O lo fa ngo nga ma ko ke le fai no mal plus. A wo ke se e nga i ruma. E ma To le ko ke kala mo i ka longo ruma. Ai yo le yo. ai le manu o ile na. So ma fa ke le nga i Sao ruma. ka ko pokalan. Ya, nga tala fatu Samoa, ya, ile ni banga o le viafi, ya, o le afo i tūlanga na tau tō mai ai ungo tālo ngā uko ki pore. Ai, o le vai asus fo ina whata wai tinari. Malanga ngā umar kako pokara mi mo mwe, e ke rua i whakaro whai ki ngā. I au ia la, o le wato i tu aponi mo mai. Ngā mai li lua sautina, tau nā mata tatou. Yeah. O sa so fia fo. E whamana fo i au ia fo i o whainangi ia. E ngā maranga siu tina ia e peo. Ali. Koe tina mato ai ngai Samoa. I ngā ro tausiri i ngā i ewa. Na whanga mota ia o ewa nei. Mangia siu tina ia o iwa su tau lai su whakau sa. Nung sai fua. Ania meo. Ia e peo ingi. Ia ua fia fo i whanau wa ila ko ki ngā. Ia. Wa roko ai whea mkai kau whakinga koe a fo i o whakinga i ki ngā ora inga fo i. Na whai se mele lei mo le tina. O le otamaiti. Ia wai o māmlama fo i estina i e pō si o kōru whingi mea. Wow, ia. E mālo se o lima a whapea kua o kalima o manguia ia o ngā. I rea se si mea o lua mai e manguia ia. Fai au fai hoa pela mo na whanga. Whapea ngā. E o te lo i hanga o la kapia mena fai ai longa na le leise a venga o tina ma wai wha mua nei me o la kapi. Ni ho i sa no nga siata. Ia la e muni le lo tu fo, yo se tina fo ua tu ho mafta. Ni pe ho nga lo ho ia tina na tu ia ka ko pole ani. Ali fia ka ko ngi ku pa ya ka mo lo kinga o i mo kwa. Mai vai ya lo ko mal ma ho pa wa. Ya. Pe man tu fo ia so tina ne vai tau ia ai sa ka pina fo no mo mafta ho mo le tina fa na. Ia ma ai fo la ele e fai le tinga breakfast ia a lo fo mo fo fa na na tu ia so pe no. Fe o le fo kwa mo kwa ave mo muringa mo mana fa mo mo la kapi mana mea. Na o le mesili o a ka. Na me Ele kula ele ta o ke video ko le sko mai mo ko le fai mai ki ko nga ka fa wi ore il malai. Ile ko ka mission son fatua. Affirmation fatua. Oi, au mo. E fa malu ko e pe la vai le la va ko le. Il malai. Na mea nga ko vi vi so fo ma ke lo fa so fatua. Le kere fo nga su o le o ko me tu yo ya. Na sartina affirmation fatua. E pe e ka wi ke ese me fa. Ese me e le ungi ke nga me nga fa. Ja, då är smäll för och nummer eller något är så se. Är det det la? Ese me. Ai, por si le fio. Ese me ko ke fio. Ai, e vi so fo ma. Ma te le fo nga su ia ma.
mo le sila fia lau sunga le li pule o le blues. Ia. O fa tu so to lua. A fa mai alu me kapo lo piva ele sili la pinga. Pife inga pia. Malu ke de sili oi le fa ka. Pasau me fa polo ke. La le wa fa mo la pi. Wa ma vi no. Algo va acá un se ko vai sa mo e me o va ngi sa ma ko waso pokala Ia, o kou se whakapara tala le no o tau ia tau tua po le via, o maa ngaima, o le au pepe ka lai ma, poroka uma o kou daso. Nava long sa, nava pelong sa. Ia malo. O te leilo ai. Tui tato mi sauto le NRL ni lunga. Tato le unga na tato mai, tato le malolonga o results o tato wa Super Rugby. Ia, e whai unga, ia la vatule, whalalo le whiunga ia umua se tango i whaleo. Ia, o nisi nei o whai unga o tato tamisanga se fururua. Lea sa ei o tato mai ei o whai unga o tato Super Rugby. Ia, o lea ua iei. Whai unga o vai aso tona iatu. O le moana pasifita, fitu. O le sifi, ia po le Chiefs, fast full matu. Mana te talonga lea. Sa matamata i foi, ia, o le situla fora. Ia me se foi ia le Yalo sa mole numero valu mai. Tala vau tele, ia lealo ia le malu sititi. Ma nei e tele le talo le. Tama wale sa. Ma ngai a ka. Sau sisila ye to le forma, ole e kai kusa mole mononta mape le. Ma ngai akula kali. Okay, lo wale se e folinga el kama al ka alo e so lunkinga. Sa ole le. Ole loko o lunkinga so ya. Ole malu. Winga telefone talo le. Ale alo nei o. Ma ngai akele. Ilo sa ka fole va ku al makua go ka la va tamale. Ngai akele ka alo malo lo wale. Atole fa malo ile. Alo fo yo o le manu stiti ya e tu sai foi male tu la me foi ne vai tau. Ia ole Reds, Luas Fumaleono, Manu Malo ile. Rebels e Luas Fumalua. Ona tanu mana tanu ona stona, sta longa mata tia tele la. Yo, sa fai le mala ile park. Tau le ona ia se mea la. Le vale o le Blues, mane Hurricanes. O le Blues, todos fumatasi. O le Hurricanes ua tava le vale Luas Fumalua. Oyo. So mai le matalonga le ile vale Crusaders, mane Highlanders. Kasile kalong mkauki. Kasile ta mane moni le ia tole fo. Fia kausanga pa pe malo. Se pe ia o ka mai ka o i sa mo ali. Ia malo me fo ali pe ia wa. Ia nga. Pe la o tu la matalonga. Highlanders todos Fumalua. O le Crusaders e Luas Fumaliva. O talonga au i Australia. Waratahs Luas Fumatasi, Manu Malo ele Brumbies e Luas Fumaliva. O le Force Fast Fumalivanu. Manu Malo le Fiji and Draws e se fulu. Ia malo. Io talonga o le nava yaso. O le talonga atu le fatulanga mai. O le au le Force tasi le au o le e lalo le fatulanga ina. Ale mo to malo ya ina mo le draw which is lo mana ya mo e tulanga o le draw. Uyo le ya. O le polo sa la fala fa pe no to mas. Ia mai si me pe o loka panorama ma vai ko. Ia, ta to fatulanga mai le upcoming o le tato ba yaso ai mai ale tato wa vai ngamo mo Hurricanes ia ole ata alo male au ba moana Pacifica e lalo Wellington o tato ngala le ole ala malanga fo il tato sports tele no. Ia, ta o finga o karango ka karonga au ka ua yo ia. I pa me ka penga ia la konga ia lengi e ave lo e fai. Rebels so that alo le Rebels so that alo male on sai me si fa ta alo male si fi ile fai unga la so right as to na ifa tu lo male draw male Reds Brumbies male Crusaders Blues male au le Highlanders ta wolunga la so na alo male Force male Waratahs ai o le fatulanga le o yai nai suinga talu mai le mina lead mai le Hurricanes iyo na lead finally le fatu ame ile o le Blues ilunga le o mo le Blues tulanga lua mo si kaimi nga nga fo weekend to suino fo best fo ACT Province tulanga tolu Chiefs tu mo bel tulanga fa lima se e mai Queensland Red ono
Melbourne Ripples, ma le luna fitu o le Highlanders valu, Fiji drew on top 8 le namo le Riva Yaso. Ia, numero ivo Western Force, Mora Pacifica se fulu, Crusaders o Martasi, ia, New South Wales se Waratahs, ile se fulu marilua. Ia, o le NRL, vavea mako wiki ku le NRL, tulanga foi sa ta auto mai eu ia le o maruia i tau fenga se Tattoo Warriors. Ia, ola le final ia, Aduranga na sa yai marumalo le Dolphins, Tones fulu super fasi Eagles, se fulu maleo le Panthers, marumalo le Bulldogs, ile na o se fulu le Bulldogs. Talo kwa vale Eagles, fire ina le Eagles sufa, Tones fulu le Broncos. Se mai ta longa mata ina ile asto na ina vale Knights, male West Tigers marumalo le Knights, los fulu super fa. Dragons lo super valu marumalo le Rapids fulu mar fa, o lo fa solo pea linga faya inga le Rapids. Storm super valu to ilalo ile lua sumber lima le Sharks. Vale Rooster tolu sumber valu Rooster ile na o le sumber valu le Warriors. Male ta alonga le taurunga ile vale Titans. Male Cowboys mana yor ta alonga le tau fa. Malo Titans lua furu ile se furu male valu Cowboys. Ia, tulanga lo tau to mai ile NRL ya male tua. E te le la vele tai tournament. Tamisanga. Ya, tamisanga. Ia, o le na mo tu se sila mai runga. Ma tatu maloloa. Hoi mai. Tato wa fetu langa o fai pelenga ia me talo fu ita o le UFC. No! Peio, uma que esposa. Salve, Marfia. Ai, ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Ango. Soli. Ora me ke manga o ruku ki ama ka proka la meri e ko viri mai. Olha, chico, ma. Se mas não tá falando, já não sei, tá bom. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umai or ka manga or kai me va ko i top up por pau. Ala me o ke umar nga pau. Fe fe heri po inga ro ia pau. Ia, o mole. Fa o mi singa me se fa ka singa me ia o mole, o manga. E fa ro le mai o se o kari. E ringi me fa o va por me ro lo ko o va yung. Ioi, ale la top up ko la ki ro fai mai or me fai online e va ve ro fai. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa wa uma ko mala ko maka mai. Fa o ngai la unga ngale al Pacific 40. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okay. Ia, lenga. Wai fa ro mai. Ia fa la ia la ngale la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u do. Ia ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mala ku ka fa va. Six. Stay over. Ah, Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. Wo fa faingo fia nei nisi o nanga e pe o fa taunga. Pili o ka nga luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo fa nga inai le talofa voucher. You know, for any Pacific person to deeply understand the issues within education and their own positionality, you have to first decolonize your mind. And with that is this idea that there can only be one or the other, that everything in life is based on a binary opposition. Right. Yeah. I really think that there's strength actually in looking to our past.
Our Pacific family in Samoa faced a devastating measles epidemic. It was a stark reminder of the importance of immunization. Our Pacific community is strong, but measles can strike anyone. Immunization is our shield against this deadly disease. Let's learn from Samoa's experience. Let's protect our families, our children, and our elders. Let's show Aotearoa the strength of our Pacific community. Immunize today, protect tomorrow. Let's stand together and protect our future. E fia Pacific Easy whaelo atu lana whaapitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase fun whaelonga tupe tai lua se lau ta lau saunia mo ana paanga. E lua se fun whaelonga mo Samoa, lua se fun whaelonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whaelonga se fulu i aso whareilo wa yaso retasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Mana tua o lo whaawau fo i le whaapitoa e nao le 5 tala tongi pia e whaonga i le Pacific Easy mobile app. O lo apano fo i le direct transfer ti posi ma yelo tupe i le tātou account ma whaatino i lungo le telefoni la whaino tupe whamamoli, ai ngā whapitoa. Awari ngalo si lia ma le fitu se fulu a tātou la lau whaasopori ai New Zealand, o lo awano fo i a tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma Mangele. Mo nisha whamtalanga bala au le telefoni o Valuselau o Tasiono no Bea Siasi i le apia fōringa Pacific Easy o lunga lo penga tawhailangi www.pacificeasy.com. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamamoli Samoa. Digicel. Toi fataro fatu toi tili mo il programme mai malo loga di vango le fia fi ia toi modifa malo tato sponsors ia ole tato programme fo il SMI ia i le tato ofisa autu i appear nga to fo leo sa longa i mo tili sala fa ia me so tato la le o titalina i au gila ni ia o fa ni ngalo le o nga le tato SMI ia fa pe fo le Pacific Easy Money Transfer. Ai tatou whanga solo mai tatou sira tu i whai ungo le UFC fo li tasi walo le tuli. O te mana o tau te a whea le tau mo whainga fo i le a si o tatou under 20 a New Zealand, walango le kau ke New Zealand. Ia, malo, congratulations mana malo ia au se tali la so nga siampini fo i le school boys le sa whata nui nai Sunshine Coast i lunga i Queensland. O le sa lua mai tau le le level le e whaati noa i e tama whanau nei New Zealand ma Australia le ta aunga kapi. Tāua i o le tuna me lea asiata me se foi. O te whaafonga al tātou tunu. O pei o au tāua nei o le whai ona e develop o kuika mikinga. Au wāna su e ngole. O le si levo le la usa o le si mo mikinga i o la tōne. O lunga le au le au kele Australia ma le au tele a All Blacks. E pei o le tāua na ma le mana i o le tuna me lea le under 20 asiata. Tu sai ma le whaafisiti. Ila mama kal final leo i au e lo solo no ka mangia. E pe ia ole ka alo lo Blacks Mouse ka li au kele i skill level e o i me o man fucking on ka no. So ole o ina no ka mai ia ole o se kiwa ia le future la ka pia New Zealand Mouse ka li ai. Wan ma on me foi de fai ia Australia New Zealand tournaments ngai e cosa encourage ia il kupulanga le il age group le ia wa le ka o fira team le mo le future All Blacks ma le Wallabies ale manga ia ka long malo faftai tato ia vanga le yo e moni awa afua tu i stars o malava ne fa nga solo mai le peleki mai afo ia Richie Makoa mai la to John mai la to na ui mo mai ia school boys o malava e o captain o ma sau ia Sam King
ia le ua sau foi tau ten papali ia o stars mai lava o le le te lua tala noa so le upu le le malo se development se taimi tatou o le mela le ua kua mai school poisa Samoa tau te whaasoa ai la i le angai afeki ai la e linka kai mele le whaatau wa ina mo ta wa o le panga ko kingoa le school poisi o ngai ka ko wa o ngai Samoa mi tunanga whapena ai ui lea ia manu malo ia le au New Zealand ioi ia fa malu ko fo ingai ka ko fans of sports tala noi Australia ia not this time mo le fo ko malo ia le young All Blacks ia ma tau fo school boys o le si vai ka tau tiri o tu fu soanga o le wa ia tu pe moni le tala le o le ua fa la wilo fa la o tele mai le retirement al sunga ia Sam Kane e sa o le pena lo mo se info au mo ia e moni le lava pe o le afia na file sa pasa i New Zealand le tulanga foi o le retire foi ia po fai un captain o la amaro ele ngata ile wa ya fula to o fie la ilan fai un lo fai ona o le foi no ta lo fatu foi i sia uso foi po ne foi ano la tunu tel no la ve manu a fia ile u ele ngata foi tele yang kalkas le tamale fia le u la ve so hotel ia ngata foi na ia o ngo tinong tulang papena le foi sa ngau le ua le ana fai ho ta tonga le fon toi foi me foi toi sa toi ta lo ta o tele fai un lo fai yo mano e tau ia le acknowledging of your ia kap king a Europa ia le ka ke mo ngi sila ia awai pe ia kasile kap king akele afeki o foi ele ko nga ka ko sai ke lo mamen ko poi ia wongi fanga lo inga foi kula e me sia lo fo ya longa kaimi ia fai na vo longa ngona le wo ke me ka se vai e suia fu la sanga ia ala mo wol malos igual me ka wol mangi ala mo wol malos ya malo fa tai yo le na o fu mo le international rugby ele retire foi le ko la kapi ia como foi le la sa ko fa fu ngai como foi second tier third ka no fa kalapu ia po ia pani wala ngala ia te malo ia ai ole mental international rugby lava ia wale toi fu fa o wina mo le tau sanga fo me la ia te mo finga asia lo le tu o le UFC kamale o Carlos Ulbrich mata ina telele ta longa po le la fita winga ma le tangata malo si le po sa Federica ka kalo Alonso Mainfield le sa la fita winai ele matanga fo i profa ngone nei va yaso fo mo war kamar ku yoki 12 seconds ile ala sa mai mo sa mai mo ya mo ile ta mo fainga fa le ala tu malanga ko yo fa inga lenga yo tau te silia set yo fa si la fo o il kaiminga usa le pe le uminga ma fa la ulo ngo le na sa le ya ku ko ya ku le la kam me uli le ia le ye ska ko le atali le o po le alo fo ya pe yo le o le ngau fo si meu ya wa vangi fo ngau no pong sa no malva yo ai ese volta agua male mata lia fo yo le alo le ta tu wa le sofa ile ngo sofa ko ki le lo por que plan na le ai fa ya onga ia male tu ia alua ye la makanga o ko se mo ya pe wo wa va kula le ngau ma me le ale le fo yo le o le mo e fa ke ia fo yo le alo ne lo tinu ai le I fa pe fo le amenas sa le la vale pui me ia nga fe ka wi lo amale alua kulo male yo kako karida ya ele ko e ke le lava se pico ia o ka me ki vai lo inga mo e la lo papa ia ke ola ku me uli fa fangu mai ia ke I me lo mal melu se fulu lo ase con e fa mo e kulang ai o Carlos o vole non se pingi sila no kickboxing ia le la walu o ten UFC alu UFC ka kongwa ia pe lo rank su ka se lo lang ke lo la mala makang sa ulunga ma e o ai lunga kum kumunga vol top 5 even se pingi fo ile kulanga I mela we ia le na tonu le mele le tati vet wala ngo o fa si le ke le kulanga fo yo fi pele ile va ai io man kuai ke yo ai maka so ia io maka o se vai lima ma vai se ke vai maka
Ke mai ku rope o kau fio ai mai poro maka pe o kau pa. Ai no. Bruce Lee. Ke mana ngai isi ana ka poro mama. E ke mai ku rope o kau se pa mai vai. E do foi na e se move le la o so. Ya ngang me a kong ya ku mal me. Ma se ma ai. Se ala la ka ka ye. Ora si alo ngale le na manu malo le sunga ia Nico. Io pakar gang kare mo ko tamale o a jun a te vita pa o panga ele ngo war ko ka ma eta liki mane tu foi na le lile nga o so ro fusu malo I siang fusu pe la wa ave ma fili o le mai ai tama ta ano ka pi liki io il ka ka no te vita le langa ma kwa pankai jun io ma wa fa le ya lo le alo sa le tunu ko me ki le o Nico le na la ta mo yo ma wa fa le ya la ya pe fa la le fuso ngare le tu si na ma ye sa mo me la fa to ne ai ai maka nga drop pa maka o solo ma ai o lo ma o so le fu pa vai la ma wa o 1 2 3 4 go o so me lo vari po mo fai e lo ora so was stuffy o e lo sports tan no le mai vai le so me le o karangan lo vari ba sa ki lo vari la wa po o sports sao le sia ta wai lo le o le plus ma oi lo mai no pa me lo vari si mai it's okay you're gonna be on sports channel no ya wa o le au ya le plus ya ga pa la va ga lua lu fa mai o le si ta to fusu wa ga le si ta to a ta lo ga fa le la o le a ta wi ai o ka ma ku ya Kamalo Tyson Fury marika la le a o Usyk pero tu for tanta le nga se ia mai Ukraine pero tu for tanta le na fa amo a ia kamalo o le perkangia me uri fo le o Anthony Joshua akala mau ya le la wa matua mo wala le va no mo ro tai o le la asu ai lo po ai unify nga ia ka ko fusi nga ko ka no po krami o le WPC WPO IPF ma WPA mai vai lá Malai see you fa ko me me nga ia yor kara ngor ta ka fusi e vai pa war meri ne ma fa ngale RC ya WP ya ma W fulu la le WPO World Boxing Organization WPA World Boxing Association ya va IPF International Boxing Federation vai dai aku va kasilo intensive see you lo ma ke unit le intensive care ya ole fa ngara va yesonde le fa tula kamba ye ile ma ngai ya fuso ngala ole asa lua ba ai mai la history o ai ka uri fa ya ia se lo fina ngalo ai tau tili atu fo le malo lo wa yora wodi ia amata mai to le fo ka fai o se ampingi mo ka ia o le Ukraine le om kwal le ia piel walo ma fo ia Fury o kulanga o langa ia fo I so sangi kele ia paka ia wa pe o ia le ma se o so le ko va paka lu fa ko lengi o I perkangi ia fo I ma kulanga me ia fa lo lu o la ai pe li fala lo fina ngalo ia Fury au mo le fenta te Fury o no le mafa mafa tele wai a mo Fury le ia le tamale o Usyk ise ku ia Fury e makua mafa kele ia pe o le mele le telefone na la ve Fury ai ko comeback a Fury fo le mafa uma ia tele si fusuanga le sa man malo pe o tulanga na a te tonu foi le fengo file ia Ukraine le o mo kwa le ka ka vola le kilo le makaso ke ko ka sia le ungi fala au le ia Ukraine le o ka ki kilo mo ke ko maka ko ia mana to fela ngale no ta e pe ngi maka mana to fela ngo fa ko ngi
o maka ko fa le confirm ka maro ai no ala mo ia fusu ka ka mo o manusia ngor sunga ya Tyson Fury e ma faio na ia fa nga ina lo na tu tamatau mai tu mai rua ia o na manusia ngana ba ko umi fo to umi kusa o advantage uma o me ka foi pelenga e ma wa o le mawalunga o le umiolima o a uma tulanga ya ai ele lo har me ko ya tai foi ka ko penga e ka ko ka mo kaluso o le me uni le ngoso wa ya ya ka lo ngala sko ai e u yo le ar ka longa le va o mang yang ima ta to malolonga a foi mai o le ama to faso ele unga le o mo we St Joseph College ile la to first 15 ter mai tu langa sa tu le mai Uma que as fosse. Salve, Marfia. Ai, ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo. Anggo. Soli. Ora me ke manga o ruku ki amakat pro kala meri e ko viri mai. Pole si koma. Si mas no tal for have chama si tapa. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umaya or ka manga or kai me va ko top a por pau. Ala no ke o umba nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia moli. Fa o mi sina me si fa ka sina me ya moli moli manga. Ya fa ro le mai o se wakati. Ele ngi me fa o va por me ro lo ko o va yung. Iyo, ale la top apa ko la kilo fai mai or me fai online e va be ro fa. Le la ko pe ko munguli am kar po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai. Fa ngai la unga ngale Pacific 40. Mal talo fa va. Wai do. Ya boleh. Okay. Ya, lenga. Wai fa ro mai. Ya fa la ya la ngale la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u do. Ya ma fa la ke le fai ngole unga ngal Pacific 40 mal la ku ka fa va. Six. Stai lo. Ah. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa. O fa faingo fia nei nisi o nanga e pe o fa taunga. Pili o ka nga luenga manisi lava o loa mo Samoa. Asiasi nei loa le lato website mo fa nga inai le taha lofa voucher. In 2019, our Pacific family in Samoa faced a devastating measles epidemic. It was a stark reminder of the importance of immunization. Our Pacific community is strong, but measles can strike anyone. Immunization is our shield against this deadly disease. Let's learn from Samoa's experience. Let's protect our families, our children, and our elders. Let's show Aotearoa the strength of our Pacific community. Immunize today, protect tomorrow. Let's stand together and protect our future. E fia Pacific Easy whaelo atu lana whaapitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase pun whaelonga tupe tai lua se lau ta lau saunia mo ana paanga. E lua se pun whaelonga mo Samoa, lua se pun whaelonga mo tātou I New Zealand. E se ina whaelonga se fulu I aso whareilo wa yaso re tasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Mana tua o lo whaawau fo I le whaapitoa e nao le lima tala tongi pia e whaonga I le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo I le direct transfer ti posi mai elo tupe I le tātou account ma whaatino I lungo le telefoni la whaino au
tupe whamomoli, ai ngā whaapitoa. Awari ngalo si lia male fitu se fulu a tātu la la wa whaasopoli ai New Zealand, olo awa no fo i a tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisha whaamtalanga wala auri te foni o Valuselau o tasiono no pea siasi i le apia fōringa Pacific Easy o lunga lo penga tawhailangi www.pacificeasy.com. Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli Samoa. Toi whaatalo whatu, ia ili tātou malolonga whai ufo o le liu, maanga o le fiafi le porokalami o le sports tala noa, ma le fionga ia tole a foa, ana te lea i o le putea e misi fo, le fionga ia mua, to o vaenga, ili le vanga o le fiafi. Whaatalo whatu pepe o le fitu aki mai lau TV, po le alamba le wala of so te inga o lo e maua ili tātou porokalami, whaatalo whatu ili le vanga o le fiafi. O le amatou me i mai se i o mātou whaasoa i le vaenga, le nei o le whaasoa le tātou sports tala noa. I tūlanga ua tupu mai le whai unga lea sa tautaria e whonotanga ulua o ngā malawa maurulunga tūno tātou tūno. Ona o se whawhi tāu li sa tūla i mai le tāronga lava so ngā champagne ta miti a onga. E le vale o le au First 15 malosi a St. Joseph College. Ia ma le au a vea ma champagne le teimi nei le au a moa college ma le moteli se la whai. E le toi nama le laina ke le se whawhi kāhuli. E vesi ngai o Amerika i mingei o lo whaari ai manatu marangona. A o le lau ta o tō mai le whai unga lau fionga tō le fōa ma lau fionga fōi au. O au fōi ia, to be honest, o ke le i mangaku o le mamapa leo se whai unga. Hui o lea, ia, e lea ia mo o i liwa wa. A o le whai unga watu uina mai, wha kausanga. E wha sa ina ai le au sangatu Iosefu. O na toe la kapi. Pe toe ta alo. Ingi la kapi wha a onga tongo Samoa. Ora ofisiri se i tātou whaasoa wai te lera ma tā upule ne. E umaka koua mai se i kilo i le tūlanga o ta o tua i tā ronga o ngai niusila la tō. Ai o manatu tātou o loa i le whaasoa lea. Nau amaka koua lau fionga tole a fua o na o le prestene o tamatua i o le manu Samoa. A oi fo si tasi o tamari i wailonga i le ngakor ka longa. Laka pi e sa e lau whali fo. E matua e malama i ai. I le kua ngai o le aso ma le ruma ngai o le kānunga o lakpi. O le aso whina ngalo li unga le uka oko mai whakau sama. E na tau sau noa mai o le aso ulanguna. Ia, whaftai satu. Ia, o maua fwoi, whamkalanga ko sai fwoi o le unga ua uka oko mai e, ia le whai unga fwoi o mga whai. I Samoa i le unga i loko pa St. Joseph fa pe fatau sanga ngala e pena i mola kapi ia ke awa ia me mo mua ia o ua manga ko ka se ia ai em fengo fa pe aku o fai asi mafake o le mafake o le fai unga ongo ia o le me ku pulen ka usau fa pe o le mo karonga ka wa ir pasi me fa pena ia lo li mo malo ia o leo ia ka mai ki foi po o enga po la makamaka po lava i laro kula fongo ia wa o school boys rugby ia ia foi la ko ka yala mala ko kula fongo meu ia pe laro alfa malu al Samoa rugby so se la kapia e con Samoa e laro la volfa malu ale Samoa rugby por mada uni la ko e fa mo me mai ia i laro ia kula ngole o kai ala foi e so songi i karonga ni ai pela silinga o ia ka ia o mama fakele em fengo fa pe aku a fai o lima maro ia o limo o leo ia so ngo mengi a mo ala ina ko fa ku po le so kula fong po le foi me ku po le fa la ia pa u ala ia la ko alfa sana ai o ngi fa sala i fo le onga ia em fengo fa pe ia ako en faianga alu fosi sala on fa pe ola makamaka ia po o walo foi fanga un i la un St. Joseph ia po ala vang sala e ku ia foi le fa pisal ku pe po la ai ole pe no St. Joseph mel ka longo la kapi wa ia ka wi o fa ia sin mafake ole kula le alinga nga fa pe ku sa fam kala onga ia foi el fa ka usang yo longo winga ilis ka me ki la ku kongu e mal fa ka usang ola nga e a onga i le kapi ka luen ngi fa salang
Yo le si foi la me nga la vai a se tel ka upungi. En fing fa pe la ver fa unga le ma me la avoid ai ka me ki le ola nga sentio. Ka me ki foi ka le ngol la pi nga fa pe. O ia la walu foi o la pe ni mai mo o lu ki la pi. A ke ki la me nga it's not fair for na onga. Ia ma kula il ngai fa unga pe me nga fa ko la ia fam kalanga ile fa pe foi vangi a foi ia la social school boys rugby ia la kolo i lau ma fai el fai unga ai pio lo ia manga o ia ko kas e ka kilo la fai ngol la kapi a fai ngol a onga molanga i luma kula wai o ke le o le fai ngol la ka ke mangi i fai ngol fai il pening o la kapi mal ka longa i St Joseph la le pio lo iso ia nga manga ai le fa pe fa ia lo ia ma ko ka sia o ia ai pe se me finga ko kala ngoinga a ko fa si fa unga kal fe ngai fo ia ka fo lai mo nge vango ka ko nga fa ka wanga ia kilo mai ale al samolo pinen i fa unga o ia ka vo ni se la ko sei ko ngo me va pe ngai so la upule ai fa unga kal fe ngai Kalau ngobrol ngalam kuali esa la kapi lalem kuali esa la kapi a senchong ni fa kausang. Ia pe so ia le ma. Ma lo fa tai telefone au mo. Ra so ufina ga. Ya. O tato whalongolongo la le unga le wasau. E moni le la foi le finangalo le ufa di e tola fua. Ai tia ho na to le au tilo pe o ia ni tamai tinta aluna a fia le. Pesa ia foi na to tonu fatu puina le le vesi. Ia au tilo foi la ia tamai tia sa fa mai tia ia le fa fitau. Ia ma tam fai pe fa tu pulu vesi la sole. O la tola na tona ni fa nga yesi fa salanga. Ia pe tai o fa tau sanga e moni lele finangalo le tola fo fa tau sanga. Ia atono le sesi tu ai le fo sesi tu. E pe la tulanga le o le ala tau tam fai fo isa e moyole. O ta o le aunga. Ia ai fulon ta o pare ni mene o ta longa maonga. E fa pena na vale lunga le wo ye ne so fuanga. Ina ne te ua tulitasi tātou whape ele ino tua onga. Ai, ole, nā sina so sarifo. Sa ili po ai tonu tamiti, a whape o ina tau io le sa whatu pua le vesi ma whape. O ina tauna mawhai si whasalanga. Ana ngā fui, kuli moku o male aonga. Ai, ola ofisiti, ka whasoa lo teli. Wa ina i vahenga i tua o le whai unga lea, leo no mana oi. Ola ofisiti. Nga sa or fai unga ai po ai foi nga fai unga po puleha onga po ole yungi la kapi ile no foanga sa fai le faino ka ko amaka mai nga wala ngai pe no fatu ole la ka ko va ili dia la le tua e back up ai mana tu mfina ngalo yu fa lia ola ofisi mo fa maka nga sa ole malai nga kusi a au e fai le faino ata set e ke awia Awai lu foi si le pui lo confiki. Ne la okupul fa le kon. O me kon fai se neutral ground. Se malai foi ia wa o sentio le nga. Ne fa ka longa ia o le ven ku pui ia. Aka ala me le pepa. Ale mau malai kon ave ia. Ia inga la pinga fa ko fa la inga ale school boys rugby. E me se la ma da uni. Sa mo rugby ki kilo me fa e pui me ku mai. Ia le la wo kupu mali mea. Ia lo sol fai ngol kwa mafa. Ia ka singi yo onga e mo mai e ka maka alo le yo la onga nge senjos. Ia ka ia o fai asi mafa ke na pe lo vianga ka ka wanga vai se malai onga kongu vole le palengi. Ia ongi e pui me se me fa pe ka un kupu. Nena ala so finangalo le fa sili o to mo. Fa maka o se fai unga sa o le malai. E fai inga uka. E moni le ia ma. O a whape o so inga champini le wha. Sa tauan fai le apia pa. O le se fisiri voi lau tira i loi ei. O le se fisiri le tau fia tu loi. Ia wa oso la. O ke mai ka unga la maasa. Tele lava leo iai tonu. Usa lava pe so inga champini po kamisanga o. Sa kele leo wako e. E leo inga ia talonga ia so la. Au tele i loa la i nei vai tau. O le mea nga le kupuan mene le waku ia le aso le
le ku poi Sai ai malu le. Sai malu. salo le Ele faina la tu tau fia na io. okay ale tulanga la le tawana le se malai fa ya Yes. ina ya malu pui ma ya ata te le lo foi ata to fo I mai ana le fisili le momona fisili ya asia te le fai unga le we ya o inga ino aku polisi fa ka usang ke ki ki ro ngo ko le inga mi ki o la ngala sincho Wanga ko mai ka. yo Ia pe atu se. no le fai unga le la fai ni wa o le la fai vola o ia manatu o le la fai ina le ta le ni le tonu I mai le kai mingi se o le si fa ka usang ya te vai la te le o le fai o le o iai nisi o ta o alo mo fa na o iai me alo fai ia pe al bele to ta no o le sistema miti mo le le aunga ele le tulanga I le mo I tulanga to talo O le sila fisili. Wale aku o ke vatu na I fa fisili fa ali lu fina. Ai fa makala o sei unga lea o le fofo lea o le fa fika u le ele ko ku. O la fisili la na le mana I fa ali lu fina. Okay ka ku karia la fa ka usanga. Is this the right solution? O le fa unga sa o la lea e guarantee ai ele ko e fusuangi si a onga. Ile fiuto ngeme o karonga. Ai mes vera ko sa fo pe ko a maka ko ko fe. Ia kalkonga o penga fe ko ia kaiala I hoi kula fongo a school police rock me fa penga. Ai o la wi kino. Lo voi a o malo ka op. O ai la ia o mo fa ku pu fa ulang. Sa ili mi so. Wai fai o ku loko voi lo penga la vengi fo la ufa sai. Na. Wa ke fe ko loko nga kilo in mafu anga mengi o kupu le femisa io wa onga ma ile kupu ngi mil ke lo ko sanga ko nga a ko finga kupu ia le fa pengi ai pe wa ele fe ka fiel kupu me a pe fe ko fa pengi so se mala fa ia a ko ngi ku ia ka ko vai foi la ia ka kilo me ka ngol development lo foli wa lo me fa penga wa I kanga kan ka penga fe wari lo po le fi o onga fa inga lo foli me fa pe ku pol ai penga on fa ko me mangi e sa wa lunga fa malunga le al samoro pi un la ko vai sa ngale mu me wa ki lo foi penga yengi se la ko ngai ko il maka I mengi ma ele fa fol fa no ngi ka wa fo inga ho ia se leo ia onga ngi a moa ia va pe sen jose ia ka ko nga ma o ko fa mo ia pui ia kam fai ia wong ia pui wong se me ku le va pe ku pulov ia ka ko yang mai ia le vo sal fai unga ia mo ko ia ka ia mo ko o mafake malo wa ko mafake le fai unga le sa va pe tasi tau sanga ia al kasi vonga ka sanga wa ke le fo ona au fu tu fo ola to ia me tupu nei sa e fu talo nei a fe 15 sa me fu ia sa fa na pe mi ko wala nga fu so fu ka lo ne ia asa fa na va le fa unga ia na tu tilo I mafuanga o tu langa fu na le ia o fa unga la I fa pe ho ma ku ia o fien ka usanga e pe ne la o pa wa le fa unga fa yo le ave se mai o skom tu langa fa pe na fu a pe kasi ska lo ngai e fa maro lo ai au ia au ia lu le ka o no le sa tu la mi fa fi tau le a le fa ka usanga uma kwa umi ke fo uma kwa ia pe la tu langa le la e la ki pe a ye ni si arga fo le lo po le la su en ya o ai ska mi ki to sa fo o ai fi ta lo le pe o le si amia o le menga kupu ngo uma karo o karo nga o la kapinga fai kai mi o karo nga val sul min ke pe o va ia lo foi fai unga e pe no la unga inga o uma karo nga al men kupu fa pila menga ka ngo so le mele ko e wongi a fia fo la kapia mala unga ko mana ia lo fina ngalo o le nga fo na o le ele au ese lo fo I manatu e pe no te fai atu na matua te vai male lo fai si au mai mo tele sala fai a mo ai pika ole mafala le wa mo ngi langa ole wa saki ai mal ma ave le fua ole le wingo le natala ole ala wa fai wa a fai or fish 15 sen Joseph lenga ngai ka mikia ka alungi most likely to fish 15 to sang fo pe ole la o ese
ai o e langa look forward e o ko e fa wa for 15 ya o misi ako o misi anto le na le usa kian ma ve le fu e ma riska mi kiki langa le ira ku waru le fare ngofu mai arka mi kiki saka ngala ka pi mor ka so fu e la wa e o le fu e tele tala sa le tuom tu langa pena o le au maka ya ma tu pena o fa ya e kam tau na lo fa no anga ile unga po wainga fai ale unga fai or fai no tu lo kusa foi wa nga mawala utama i so tanga tu Samoa sa fa mtalanga fa mai ona na paulo re malai ma fai nga host ni ta lo nga foi le sekele o tele lo la mai fai ile fai ya o le foi ko sa wa nga Samoa ai se sia o nga piko sidi nga ku malai ke o va ko mar ko pese ma vai to inga no fo nga wa ala fo ele first 15 na pese nga ya so therefore la ele ma fai na fitu na ya wa fa le ko paka that's a second best before lenga e ya le loto wa pinga ko se ka ko se ya le langa o ia fu ka ko fa sa mo yo pu fali o ko e vivingi ai ru molo ele o fa tu na a me o le ani ai e o fa ngo fienga o sole la nga wala nga ele fa ngo fier mo fa ya inga loka ele no ma di io a fai ila e o sole sa i ma fefeke i bunga loto o inga fo inga ukai loko pama ila tau seri malai ia tate fai atu alanga e whapenga ai mana tu e ne upu wapetania o le spirit o le moment wa kupua ila ngā kaimi o nga o la wai ai anga whaila ile apia pak pe fai sisi mea e le ai ama sisi o so se ko inga ala ngonga whapenga walanga lai loa e se me kau ke whavesi e fuore me le pakam a o fai inga karia arungu kankai o le si tūlanga si atao e sau a tasi foi a fa fonga mai foi te leo ule aonga mai la tu ni sa foi el fai unga le tatu pokala ia ola tu si to silo ma to liu to fa mal fauta au titilo ile tala anga foi fa solpito o le aonga nei yes ile telo ila to na fo mai foi ni si sa tau tu mo sa mo mo talo contribution ya onga o na tau no titilo yai ia wa na sin tai miale sa tu pole nei fa fitau ai o le la fie to sa a se eu titilo foi to o foi nei fai fai unga le loto tinga ma le fie manita e o ma tato ai tato tilo i le tu tala fea ngai foi lea i fai unga le fai fata usanga le si tula ngai le ai au titilo i tu le lei tasi nei a onga markorisi tono Samoa tele alo mo whanau la tunu lava la tau tua tono la tunu so stalo mai lupe mau tita o tita utinoa e le o le kali le o le whawhika o le winga na wa e come down le fisiringa o kali ai o le fofole o le mai o le upumongi e koe fusu fo ia onga kausa fu e le isi o predicting ni negativity se tupu tamati but all reality e korkola ua fo ia ve si fo e kupu a me fa penga a fai o fai le nei mea wa ini si na fai lo fa so fo i na fia fa vai tu come ni so mai ia ma nei fo ia sia ta se fai ma o onga ma o inga ia tia o le ale o onga na mo mai e paule o onga o le safa o le ska me kiki e fai misa o le safa fuor ka mai kiki lega e la ku moronga roko fia ka aru ai fika ko we it's the minority ai fai ka ke fai unga o le fia o se vainga i kiki ai ki a to manen vainga na sa no ai mo tasi e me tangata fai unga consider se kaukua ma se history wa me fa pena ai le par sa mala ila aro fa unga sen tole na wa ngisi me ma fai o wane ya mai lole me le ma fa pe mai le nga wa ma upunga se ka ki nga umaka ko ai ya u wai upu vo ngari fa le ka ka nga bala au fa si umare au sa va yo le mara ese o ai o makangi me nga ai a fai wa langa lu tau ma wa sa no nga umbo which is e long effect awang i fengi fa unga ma seika awang i fengi fa unga ma fa ki marki nga lo o ma ngai o mengi pe fa pe ni cho kwa le ka kalngo ye pui au pe fa pe ave le vaula nga vele nga o le vaula la nga ko i fa le pui au ngai se kalkong mai kwa mai pe senga o fe lava
Ma la o fea lava ave. A wangi fai lava I ngofuanga o me. O inga ia tia. A su e le pongaki o le whawhika audi. E te tea. O le crown sa whai ai. Langa lai advantage ai a St. Joseph tu lo le aonga. Ma e le au kulo le kupulanga ka whawa ku inga I loko pala fua ma tu lo whale ata mali tuma o ngai whapenga uma. Ka kongo e anga foi me okupu mo la ko fai kongo. Ia. Ma le la whasala ka alonga ma onga o kongo kanga kai fai ngai pui au I kupu se mea. Ia le la wa fai ngai ia le onga ko ia fai ngai la kapi. Ia ka luar fai unga kongo fai I le me pui se malai le kalfe ngai pui e kupu me se faula. Ia, o le lan tatou whaasoa nei ai le alu malolonga I le whaataua la o school boys. Ia au kou sila la. Ele whape to e tau o le aonga St. Joseph. Kasi le aonga aga kilo ku ipe ka ipe o Auckland Grammar pe ka ipe o. Au ia lea e kele o le majority e fili mai ai kama ka alo. Mai a fo ile amatanga I o ngai manu Samoa ile tau. Lea ia ile maftanga malisi. To tele o tō tamatua I fo ia ale aonga I malisi ma tūlanga fo I o le katoliko. Wake lele la kukou le aki nga e le laka pili tonu o si o tatou tino. Ai ono o le tatou taimi. Ia, le fo tu ia te rua taurunga le tatou whasoa, I le neimanga o le fiafi. Ia, ame se fo eo se wau ke loa e lo pe ero loa whafonga mai ia na whaia le whai unga pia. Manga ia le au ngangi mai fo ia kama kua le se arua fiona ia whai ua tatou whasoa. Ia ke roa siata maumua la whai umakui la o whamkalanga whai pe ai whafonga me Samoa e me se ia school boys rugby. Kusai fo I o whai unga uma whai. Alka kalo kwa koe ilo ma koe whaukanga fo I kusai whai unga. Pea nga whai aki e le whapea o whau se mako whamkalanga o ke inga fo ia le kūranga le whai unga o whai ma ngā lawa sa munu ka ia I ka ia la whai ma ko whai unga. Ai pe o le ungangi a kua ma ko kua lano. Koe kepa. Koe kepa I le lakapi, koe kepa I ngā iaonga. Pe nga whai aku ia le wa afia ia le aonga ia me se fo I kālonga la kapi ia ma koe ki kilo fo I along whaanga ua sa fua me la aonga senchonga ave la ko kaukua e o al mang Samoa mal maulunga nga kaule e la kapi kongo Samoa o pe o vaenga o mai ka e koe ki kilo ia I al whai ia e mo le anga I luma ma ia kalo koe fo I aonga o kongo Samoa I ngi kāronga la kapi mai o lo officials o lo coaches o lo whari o lo kam whai a wal te vana ma ko ale o te vana mena ko ale o kāronga ko e mawai a wa o vai foi kāronga ngi ko e sel mangai kasi al me o I ka maka o kāronga o la kapi o la o malo fie la o fea inga e fie wala kasi al me le aunga I o kāronga e uma fo kāronga ia o le usoa ai kupulo me va pengi o lo inga I me lai kua le lo lavan ka penga ia ole ia Samoa ia fa kai kele mafuka mai ka ko po kalame ia fiafi o la vo se mako fam kalanga o le ngo fo le finga ia kam fai ko la ve fa so aku va ko fo so so ngia wa fo ia long pu ili fo yo me lo kupu Samoa I me lo langiato ia fa so fo ia le na ma to fa to fanto le ua to lunga le finga lo le fionga ia to le fo ia fa pena fo ima fionga ya o mua atu fa antu Wellington e